gili thingna chane lo thli thin tu te chibai ule mi ta lung te om chung chang a om chan te a in ve na le in en kolna te video ka siam to a e ya du chuanin azon thenga tun tuma chuan hemi mit pai hnuwa taksa a ngong thalo side effect anei theite in mit pai hnu a kan ti tur le ti lo tur te le kan ei tur te le ei lo tur te ai en kolna te ka tiang te kha an soi ila pa nga ya chuanin ami mit pai hianin side effect ani lova tia pa nga ya chuan hemi mit tui bail kan ti hi real hian si thin hian asiam chuaka kha mita an khol khom thina amero chu mit ber pai ani to chuanin direct in thina tangin mita thina tangin rila along ta thin ani tia amaro chi khan khatianga lon thla khan an na tho chu angai reng thowa amaro chu control kha har to thin bokani chuan mi thi thataka zaya pai hlotlin ani chuanin har satna athen lem lova tin kan hret tu pakhat chu hemi mit natna hrim hi hemi thin thau bo fatty liver abi takin non alcoholic fatty liver disease nian hianin ai kung kai ve ni hriat ani a wan mit pai nu hianin hemi NAFLD tiang thin thau bo nena chance po asang ve a hriat ani chon mi kan pai hianin in zaite ani ve wangin hemi abul le che ve la taksa peng te po zaitel pal the ani ve a entirnan mi tuiluan na kong bile duct anti mai he poi zai hliam pal the ani a hei hianin bilirubin te po ti sang the anga tin ril te po zai pal the ani le baka zai da kan thiang lim taka zai ani lo chuanin infection te po awm ve theya mit pai nu hianin then kata chuanin hemi sathau mom te thil mom te hi pai to ya har sa a he hian pumlama har satna thlen theya kothalo te po awm theya heng te hian pum nuam lo te pumna tian te po kha a thlen ve thei ani mit pai nuwa ti tur le ti lo tu then khat te tin thakhat vel chung hi chu thilrit chi hi choi lo a tha a tuisik le tuiri lampang in tama poimo a chuan dietary fiber tamna thele thlai de po nge tam turani thakhat vel aliam to chuanin hemi zoya chet tam turani a ke kal tam te po apoimo a tin cho e chung changa hianin voi khata cho e teu lova voi khata e tlema e sin na poimo a chuan hemi thil kan mom ang chi te sathau te chuan processed food kan tiang chin junk food kan tiang chi te zu te thum te tin thum siam chop abik takin chini tel nang chi thingpui thum ang te heng te hi in su manga ya dam boy pakhat cholestyramine oma privalite antipoka hei hi emi thisena thau chetam thisena cholesterol chechi tam enkolna ni an mang bera hei ba ka hianin taksa tanga bile acid pai chuanan ta pon an manga taksa a bile acid ta tamutuk chuanin vun thakne note siama in kothalo te po asiam theya hemi cholestyramine na thodan ber chu hemi kan bile tuilo chuak kha really na a hip non le lo nan hemi cholestyramine hi an mang thina amaro chu damdo e reng hi mani thulo e top kha a him lo theiti ka hriat turani a tin mit pai hnuwa chuanin hianin multivitamin te po e athaboka chuan jing kha ka soi hmai loka cholestyramine hi a dose hi nikhata gram li hi nikhata voi khat emo voi ni emo hei chu taksa ina amamo dan azirani a hei ba ka hianin mit pai nu chuan milk thistle anti a heng te po hi tha a dandelion root anti a heng te hi kan rama om kherlo mai theya online vel tanga cha thenga
ai eng te po a tha a chua to bera chuan meat pai nu hianin hemi vitamin D le magnesium tlak chamna te hi a awm ve theia a awm du a chu wangin atul dana zerin vitamin D supplement emo magnesium supplement emo magnesium tamna thil ei te po kha atul ve the ni ole khang kha meat pai nu a kan ti tur le ti lo tur te ele in chung chang te kan soi thei tlem chu ni te se